wathi konke kuhle. Nalokhu wena othe kubi umuzwe uNkulunkulu ekwenzile yena wathi kuhle. Wathi ngitshela nansi imfihlo, anything taster bad kuwe awubonanga ukuthi uNkulunkulu wenze wawubani, ukwenze njani, ufike njani entweni embi, kanti mayenza wena uNkulunkulu wathi ngenza into enhle. That's the question. Amen. Anything ongena kuyo efika kuwe bese uyitesta iyimbi, fike kanjani, fike kanjani, mayenza wathi konke, siqhubeka wathi konke. Kuba umuntu ongafuna ukungena kwi-understanding mind of God, ufuna ukuyolawula abantu ngengqondo yomuntu, uzoba in a same level nabo. That's why uzothola songena kuma argument, songena kuma meetings unnecessary, songena kuma fight angakhokheli, ukwi level yomuntu. Namuthi uthini Solomon, who by himself is able, ngeke ukwazi ukwehlukanisa lento. Njalo uma ufuna ukungena esimene ofuna ukuphumelela kuso noma imeko ofuna ukuphumelela kuyo, you must search